Living like a poor man, it's not easy for this world. Hey. Malam Abu odofo say yesikasem agudie wo fie na opese utu odihye bia bodam na opese bi opese osane yare ope visa kwa brochiri Malam we ne the whole Ghana obia nim no Malam Abu se brane nchen abrochire na opese wo kono de hia ne so benya nansefo mienu odo be ko free mfie mienu pepepe no betuaka Malam Abu wo kawakoko tuntum fita ne nyina edi sika edeba Malam wa haban bi wonwuram so kire na okote ba waye yiawie Malam Abu ho asem nie watene nka wo TV so watene nka wo radio so nenso omo a woda samre ni o Malam Abu ho na yese ukọ na me hwesi bi na na fi family o ka tell me say me fan station say na me di to a me amenwu de ekọ ampa me di menu call Malam Abu afoye bi and then me kan ka na me brẹ power bravo bia nko bi ma na fi yankopon ani Malam Abu adaworma say na makoyi ma no o ka pa bi mo kan ka so ahanu 05038517666 and 0247204173 Fresesia na unim se Malam Abu maloto number hwe ono de loto number no o ma unsuo bia mo wanom na ukoda waso honde na wawa forward ye weni aduro no ene Malam Abu so si bua manfo wo Ghana nti ye frɛ na genkoma akopɛ giwa keke enti agudie wo fia opese utu usika sem visa kwa brochire no no podo no uko mfie mienu pe obetua Malam Abu no nie Wenkwanti na Ghana fo nyina tene nka no 05038517666 and 0247204173 Malam Abu insha Allah komi zaidi Adi oish honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there we could brew. Who said that will complain with Sissini Koowaa Epe Ajiwakade, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who jack a sepan and neck. We could brew. William, a yama money mema, Edusa herbal mixture, and you Edusa herbal capsules, and your Koowaa Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules, Miss Roxnasi. Na mensev Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma memme gina brane na eye Benedita imama utuyo minyawa Ubeso, Missy Mama, Mama Nanado. Yo, my name is Kojan Kansan. You can call me too, man. Because the broken man. I got me soon. Have a lensi, a Lennon Constellation Jackson and Kumawood TV, man. How dare you, boy, other former fans. If you know, I'm a slow commodity. And fun to be say Kumawood TV. A hawk, never be baby. Hey, and need you be a send said day. Oh, watching me home, you see me laugh and color the man. Oh, yeah. Tongani do bet you. Natural some kind of to natural some. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Amansane, Yena Yedimu. Sini Papa Bena Upe Biasha. Amansane, Winano baby. Kumawood TV. Na me brẹ power bravo bia nko bi ma na fi yankopon ani Malam Abu adaworma say na makoyi ma no